ukhona abantu ababizwa ngemithi abantwana babantu bayihlelile umuntu dukuduku usebizwa inyanga ethile ngemithi ukuthi egcine eyibone ngathi unobizo uyangizwa lasemgomeni kumele ethwasa egcine eyothwasa emzini womunye umuntu kanti nangu ugobela uhleli negula lapha ya uyabona isigubhu esigcoke nered skirt uyayibona silapha isigula ke isigubhu isigubhu TikTok famous isigubhu iselwa leli ya igula lelo bakwethu iselwa lelo ya likhandwe ngemithi nangemimoya ethile elithaki angithi uyalibona igula sothi masikhuluma yikho ngithi ngifuna nje sihlukanise inhloko nesichandi iqiniso namanga igula lela ngithi uyalibona lona leliselo uthi mawulivula ngaphathi ulithole linganakudla uyibuza ukuthi kanti umdali wadala into enganakudla phakathi eyani lento le uyayibona ifitla khona ukuthi bayinganakudla inemimoya thizeni ngaphakathi bese kugaywa kuthakwe ngaphakathi bese kuthakwa ngokudlulelwa ukuthi uthake uthakathe uthakwe ngokudlulela kulela gula lela ukwazi ukudonsa abantu ukuthi bazothwasa uyabona bathwasa so babona abantwana abawu50 ngesinye isikhathi uthi hey umkhulu uphiwe manje idlozi limuphe abantwana kanti yena usiphe bona labantwana ngoba uyayazi into yena ayenzile ukuthi kuze kugcwale kube kanje babuye abantwana uyangizwa babe nenkinga ezidlula leziyana ngoba sebabuya bambethe inilwane bahambe lapha bashiya amadlozi ngasemuva ekhaya bayongena entweni abangaphiwanga yona babuyela ngasemuva sebakhala abantwana sebakhala ngenyanga nawe sizolwa namhlanje yayibona ingathi akubi mina nawe silwa nabantu asilwi nabantu mkhulu silwa nemimoya nakho silwa nemimoya nemimoya gehla nami